Dalan, kinapudno ken biyag. Nainbag nga orasyo amin papagayam, intay ibasa ti Proverbio 17, versikulo 27. Saan akanayon nga agsao ti tao nga agtalek iti bagina? Ti tao nga agulimak, adda naan-anay asirmatana. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan. Ama itampok dito'y drama tayo. Dalan, kinapudno ken biyag. The Giant, nakapanawon ni Madam Patria. Papanan na nga ta. Isumat amis mo tinangi maneho itilugan na. Saan mat asika, kat driver na kamat. Ay na, may ruwam kan madam. No sa anak nga ikuyog ngagmaneho itilogan na, kasino ti papanan na. Aywan nga agpais ho. Ngam no iti ayan ti negosyo na ti papanan na, sika ti pagmanihuan na. Uy, isa di kan mas daaw. Ay, sapay nakabutbutin ti agmaymay sa dito'y nalawak ang dakkel abalay. Kasanun tulangan, no jak masiputan kat adagayam sumrek ama nagdakdakas. Sakit nakasipsip ngat dito'y unag, nang rona dito'y kusina. Naku namon. At ang agpaiso tawa na. Nakaamak ti agilukat. Taamangan no isut pag naan ti mangserek kada tayo. Sapay adunita ti mabalinda paglimengan tapno saan da madlaw. Wenbino, Mina, kastat ugali ti amoy akasingin ko. Materialistic unay. Saan la aday ta? Nangato pa'y titayab na. Iso aday jay. Napilitan dagiti dadakkel mi, anang ilaklako kadagiti sani ko apagbingayan mi kuma. Sayang laeng, tanamin ano ang nagsukat-sukat iti kursuna. Iso abumaketen sa naggradwar. Kasta ka di man, kasano nga ro da bimak nang? Wan nga agpaiso. Bimak nang, gaputa kasino mo tinangibagsakan na ti inturpos na kurso. Nga isumot ti pangalalaan na iti nagpuunan na iti negosyo na. Anya? Ha? Bino, Mina, ayan nyo kadi. Apay ka de, madam. Apay ang nakabaybayag kayo nga umasidag. Imbag kumamot no sumungbat kayo adagos. Itay pay lang nga agpukpuk kawa. Pasensya kayo madam. Naglawa nga minto'y balayaw. Isa adi mi maamuan adagos no pagtaudan ti timakyaw. Kasta nga agpaiso, madam. Kunami itayan no iti siled ti ayan niyo nga mga iayab kada kami. Dito'y malagayam guest room. Inton maminsan, agalirto kayo mata. Jak kayat abandugandak abang pukpuk kaw kada kayo. Bino, isaganam tilugan tada papananta. Kat si kamot Mina, dalusam to'y intero abalay. Nanang, inton makagradwara, katyak pala nakabirok iti trabahok. Agtali na adak pala ang diti balay. Tasyak ti sumublat ka ni Ricky amang kadwa kada kayo, amang tarakan kadagiti baboy ang mailakon to. Ay na, talaga adyak ka ba ilanon nga agmaymay sa. Sakit saan mo't laaday tatyas asikaswag at trabahon ditoy. Pasensya kayo wala kuman manang, nanang. No di kay tumatulungan no bilang, tadyayak ton kabesera nga agadal. Ket amangan no man manuak ton nga agawid. Ti anak ko na aya, saan abali? Tinapateg, makaadal ka, aging gat mailipas mo ti kurso akayat mo nga alaan. Unmat nanang. Isungaron nga igagad ko ti agadal. Tapno makatulong akmat kada kayo. Naimbag nga oras mo, manang Mina. Ni, sikaw mat gayam, Ricky. Ay, imbag man ta nakapasyar ka, adeng. Ala, sumrag ka. Agyamanak manang. Ni ngay ante patria. Ken manong Bino. Ay, awanda, adeng. Ni madam, napanintulod ni Manong Bino iti ayan ti negosyo na. Isuasi siya lang, tada ditoy. Kasta ka di. Ay, unay mat ngaminan ni ante. Sobra ti kina-istrikto na. Iso ano kas diyang ayaban na kami kanimanang umay ditoy. Saan kami ngagbayag
Tamangan no at damanan di na magustuhan nga aramidan me. Kat maungtan kami pa'y. Idinto pa'y na minsan nga imay kami. Isabat-sabat na matanti, pigadan ka na kami. Saka na pa'y tinusar na ng isabat. Di na pa'y iniggaman. Ay, una yan. Adayo, ti ugali da iti inayo. Ti inayo, napakumbaba. Idinto nga iso kat saan? Ne, kunak manurayam ni ba na maging gatmalam, nagawid ka matadagos. Anya ko mataramidak ngayon, wag yan na kaya ngagmalmalam. Sa nabali ata na itulod ko matan. Kan may sa, nagpakada akmat kan ko na. Awagan tak tulangan no inaksunduin. Hangam no saan, isuntulatan ti agawin, ta makamaneho mo. Maamangan no, agdiretso iji kasino na jay. Sa bagay, kastamot kit ni ti aramidan na asigon. Ay, wan gayam. Imay pimasyar itay dito'y ni Ricky nga anak ti kasingin na. Kat umay na iyay-ayab, ti idadar ay ta iti panagmarchada nga agkabsat inton graduation da. Un gayam ngagparsaya. Aggiddan da pa'y mat. Imbag pa ni Ma'am Patricia ta agpagraduar. Kan imbag pa'y ken ko na, ta daragiti anak na akatulungan na. Iso nga aday na pimpintas to tibiyag na ngam ti amo ta. Ngamin, ti amo ta, bak na ngagpaiso. Ngam, saan mo't anasaya ta wagas ti pagtataudan ti babak nang na. Congratulations, Adi! Kamaw dyanan na, a-college kang tumatan. Un manang, siya tumat ti sumublat iti pagadalan nagadalam. Kan iti ababangam. Ala katwen anak ko, no iso ti kayat mo. Iso amaragsa ka na kunay amang kablao ken ka. Iti daytoy nga kaaldawan ti panaggraduar mo, Ricky. Naimbag nga oras mo, Patria. Kastamot kan ka. O, nakaumay ka mat. Apay ka di. Nalipatan ka pa'y kit dinapastrakan. Sumrag ka. Oray saanen, pumanawak matla adagos. Umay ko la ibaga, nga umay kanto ko maijibalay inton Sabado. Adda maangay simple apasken, para iti panaggraduar dagiti dua akakaanakan nyo. Kasta ka di. Wen, Makitan to. Ang no umayak to ijay. Amangan no siyak tinaidomdom at itsura na. Amangan no amin kayo, kastamot dagiti maawis yo kat aglang langa damot akas lapimpiman. Rumbang ko mangamin, atay saan to anak babain ti itsuraan na, dagiti tattao amasangputan ijay. una yan. Talaga na nga tuunay ti panagkit-kita na iti bagina. Unay matan ti kastoy adalan. Nakapit-pitak. Anya dagiti mang angot ditoy. Kasla rugit ti baboy. No amok la ko maakastoy. Jakon imimay. Kastoy kade ti agpa-okasyon. Nagalas ti itsura ti aglawlaw. Nagmaditi maang angot ditoy. Aganos tayo, madam. Sa nabali at italaang na ito. Kan nagpintas tupay dito. Nagadot ti sabsabong amulmula iti paraangan da. Ay, wan nga rod. Ay, no siyak lang. Kasla kayat ko ti agnaed dito. Tada bandaan nagmayat apagmulaan. Ni, adda kayo matlagayam dito ay Manang Mina, Manong Bino, kan auntie. Itay kayo pa'y lasap sa pulan, tap nagsasango tayo kumaamangan. Ala, umay kayon. Ay, mabit man lang, Pia. Ha? Apay akas to iti itsura ti ayan nyo. Ha? Kitaan nyo matbasit pitak-pitak ti pagnaan. Kas kada anya dagiti maang angot. Sapay agpa-okasyon kayo. Inton sumaruno, saan kumamata kastoy Ibagam iti inam.
Pasensya kayo lako ma, auntie. Malamangan kayo latami na, Bino. Kat pasensya kayo na. Pasensyaan nyo ti na isagana mi. Oray dagiti panganan, paper plates, taag kurang kami iti plato. Angam inton sumaruno nga danto manan kastoy. Mabali na. Saan to na paper plate ti panganan tayo? Awan anyaman na, Ma'am Patricia. Awan parikot iti dayta, ma'am. Maragsakan kami kit di ata, inawis na kami. Ay, wun kayam. Nakitak mo't itay ni Patria. Ayan na ka di. Eh, pasensya kaila ko man iti kabsatyo, ma'am. Kadwa aming agpaiso ita ngam nagawid mo't la adagos. Day nakita na kastoy iti surat ti ayan nyo. Ay, sana bali, Ma'am. Tada kami, Mat. Imbaglakit di saan na kami pinilit makisubli kan kwa na. Ala, nakaayayat amoy puyahan dagiti boryas, nanang. Sayang, tasaanan ang nakita ni Ricky. Tadamot nga minan iji kabisera. Sana bali anak, makita ng tumutlaang inton umayag bakasyon. Ay, di nasayaan. Tulungan nakman kiti amang dalos dito'y kulungan da, anak ko. Uwin nanang, kalpasan na. Inak tumutan agsibog ijay uma, kadagiti mulmula tayo. Ala, si kanti makamo ijay tanay. Adupay nga agpaiso ti matrabaho ijay balay. Nay, apay ngay. Rabiin ngam awampay ni Madam. Huwag nga ron. Italangan na pasamak ti kastoy Imbag kumano, maawag ka niya. Tanuan niya kunana agad, sukunat. Urinurab rabi di tan. Nay, ada nagsardeng alugan. Isu siguro daytan. Isukuman tapno, mapunas mo ti panagdandanag ta. Agiyaman na kiti. Panangitulod mo kanyak. Padre. Ala, o sarap tilugan. Talangan mo't numagmag na kangagawin katrabrabiin. Kaya mo tani. Ay, nabarbartag. Ay na. Daytoyan ka ti bagbagak. Ad-ada ka nga ron amanayunan ti obligasyon. Taagaw awir da tao iti mamartak nga amaw. Ay unay matan ti kastala ngayo asin mangpet, Madam. Nabarbartak kayo. Aglisi kayo. Tagid da. Di kayo kadisumrek iti silidyo, Madam. Awan, bibiyang mo. No dito yakon nga gita. Balay ko matda ito ay... Ay, mabiit lang nga ron, Madam. Agpapudutak iti pagbanyos ko kada kayo. Tapno saan akasta ti itsurain nyo ang maturog. Kanay, masapol nga agsukat kayo pa'y. Ay, anyan day di akamsat ko. Baybay anamutan ti bagina. Agbarbartak mutan. Kasta nga rod, Madam. Nubagbagan mi. Isupay ti makaungat kada kami. Isu mauma kami matan akin kwa na. Naimimbag kayo pa'y kit di Ma'am. Tano idi katagtagibas itanda kayo. Gapu iti kasasadyo iti biyag. Adayo, ada kayo mat itang tinapintas ti kasasaad na. Kas kumaita. Day di mapitpitakan a pagpagnaan niyaw. Nasimpaitan. Kat agpatpatakder kayo pa yan iti kabarbaro abalayaw. Ay na, uwan nga road, Mina. Kunami idi, no saan adumtang kada kami ti kastoy akin asaya at tibiyag. Ngam kaasi ti Diyos, dimtang mat. Day taitan ti bunga ti ado a sakripisyo yu, Ma'am. Tauray dagiti duwa nga anak yu na nakamdamay. Banag apagyamyamanak unay itinamarswa dayta, Mina, ading ko. Kumusta kayo nante? Ni, nakakutkutong kayo matan. Apay ngay? Uwan nga rod, Ricky, Barok. Ay, jakon makaruar. Gapo takas to imatan ti kasasaad ko. Kat
Dananang kan kakabsat mo. Di mo ka di kadwa ida. Saan, auntie? Tasanda nga mo asumang petak ita. Kagap-gapok namin iti kabisera. Kat di magasak dito'y tanadamag ko ang masakit kagayam. Kasta ka di. Agyaman na kiti panagsarungkar mo kanya kaanakan. Ngam di kay madanagan, auntie. Into nagsubliak, kadwak to ida. Kat agpaimbag kayo kuma, auntie. Tapno makapasyar kayo mat ije balay. Tapno makita yo mat ati dakala nagbaliwan na. Ngamin, saanan akas ide, akun kunayo adi rumbang abaddakan dagiti adda mabalin na itibiyag. Di mo pa ilagayam na lipatan dahidi ana ibagak. Ricky, kaanakaan. Addaytan, madam. Adda tayon dito'y paraangan ti balay ti kabsat yo. Pimintasan, saan ka day, madam? Uwen nga rod, Mina. Kasla saanan nga isuday di nakitak nga inuy-uyaw ko alangan na idi. Asino ka di takin ko kwa iti balay. Maipatpatak dari iti abay iti balay, iti kabsat ko. Da kami, auntie. Dayta saan pa'y analpas kat extension ti sigod a balay mi. Naipatarimaan min, auntie. Napintasan. Ay, isumot lagayam adya kon makita ti sigod a balayo. Umunag tayo dita, auntie. Adda dita ni nanang agbuybuya iti TV. Kabayatan ti panagin inanana. Nabannog ngamin ang naggapo ijay uma. Umay kayo ata, hindi agmerienda. Tapno, maramanan nyo tilinutok adikat. Kaanakan. Kasla, mabainak asumarak di tabalayo. Ha? Iti kastoy alangak itaan. Kasla sa anak ang maikari ang makisango kada kayo. Gaputa inoy uyaw, kan tinagtagibasit kayo idi. Awan serbiti amin nga adakan ka, no di mo amo atalyawan ti kabsat mo. Katap nagbalin ka naragsak iti biyag mo, naskan nga rod nga agpakumbaba ka. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampo dito'y drama tayo. Dalan, kinapudno ken biyag. Insurat ni Lara Ignacio, iti direksyon Virgie Paclay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joffer Anas Basit. Sound effects R. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itiin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.